a politics asma tani Indiaram hi Congress hun rei tak alu kai soi to I no engedi ku do tamnara ma chuani ma se voin ni chuan ramro pui taka a chuak to ni ti ha ka soi le tua tin BJP hen social security ani thalai ka sia thei to ki kalu chiar ve zawa an policy te tin chu mai ba ga hei ka soi du chu Bharatiya Mazdoor Sangh India Trade Union lian per hei BJP ta nia tu main represent a kalau ve zawa to Celestia khen meeting te pon lo nei to thina social security anei tha chu wangin voini hen a policy hen ka mi khol lo hlei ka sia voini hen kalom tak setani ti hi ka soi thei ni ro lunglei thalai pol hianin kumsang ni le som pasari atang khan ka tel to boka voini thlagin galatela amaro chu lunglei thalai pol ro chu hei BJP ka lu don ta awagin nimin khan ka in resign amai ro chu han PR han ti suwa kha kan tilem lowatian ni sana kan thiante kan tho pui te hena resignation letter po ka pe ni ti kha elai tang hianin kan han soi ve le shima chuan thui tak soi tur kha kan hanin an lo ve to pu cha ve to maro chu kha thu soi tur dang te kan la de wanga kan kiana ngai selagin hei kan la ti don chawa voin dia hianin I BJP helai office karon chon kai hian hei pite te Berkshire sa pi ma bi kite chuan in lo om nuala khatiza mithar an lo lut nen tin hun masala ma te po an lo lut nual to ti kha kalo thave a lunglei din hun le chu kan malak to dan te po khati kha ni na tlang pui thai chian thei ka ringa lunglei thalai pol chuan in kong tha kan duwa kong tha pia lama khanin thil sang sarkar in rel bol na tha tuna ka ma mi na soyagin social security ni mo urban ecology tha ni mo thil tam tak kha ke mani hemi MIZORAM mi pui sarkar khang kha sarkar tha social security tha khang zong kha kan shoot tel ve ka ti kha kan soi lang duwa ka soi vek to so da rei don na tuka tin project save long kha kan soi fe le lokanga MIZORAM ba environmental NGO Lawm chuna chon hei kala tel reng don boka NGO registration nei chuan society registration nei CSR registration nei na tho tum em long tana le environment tana na tho tum em intel khom kan nia all party ZPM te Congress te tin hei tuna ZPM BJP te po ti khanin kanin an leng ve ka ti la ya kha environmental NGO ni ti kha kan han soi fia le amaro chu wendia environment ta kamalak na te po azar zok the lan ma son zok the lan BJP kha karon lu chana ni ti kha in lo rin thiam kha po ka be se ni chuan athum ha reng ve do win kan ram roi tu masa political party ruling party khang zong te kum som li le ti dong to hianin raman lo shwai dan te in kai shwai dan te hi aro pui ga tia tu ma hi vadema va soi chiat tu hi an dom lem lo wa kan phak to bang zelo kon dia min thlen pui tu te hian ro pui ga tia a sa in chuan a mai ro chu independence kan sual ma ti ba yang sang khat missionary te ron kala ta vo in di kum za le ti vel to hianin MIZORAM din bun da ro chu missionary te zara chuan kan in sei na te on lam te kan lan da na te chuan kan sang kang amai ro chu na china thia kan ma mi ron so yang dom khan MIZORAM sarkar hi ruling a pia hi an cher em zel bedin tun sarkar me te po he sum har satna mi puin yan kan seta tun ma in media te achaka chuan kan ngai ven to boka chu bang chuan voin nia hanin BJP central central sarkar tin heng development thang ate
i thiam na nei sa a thiu ri ri go ni lo thiam na nei sa i helaya Mizoram ba hei achang lu so do na mi pui poi kan ngai ve na ni a chu wang chuanin helaya ris ri go ai kha chuanin ruam man na fel fai tak lo nei sa kha mi te zuk Bjp-A thiam mo zuk po thiam khanin Mizoram kha chu kan du zong zong thalaya ani mo no pang ani mo pui te ani mo pui putara ani mo kha cái covel po dance work po economic na sat taka inbor sang party helaya renga helaya lu khom me kan lu wat me kha atha hian kan travel ani chuan thil pakhat ka vei ve em thin kan soi le lo nga helai ni chu soi har sa kan ti thin te kan soi ngam thin lo ami mir ina kan soi ngam lo lai hi phim khut taksin kan soi te ang Mizoram a hianin Bjp hi Christian ta tan chuan pol la mo political party la tak sakol tluk hia la mo kan rin na mo kan sa khuwa mo tidal thei tu bin chim ral thei tu tura ngai na hi alian em hei wen nia po hianin ke po hei kai ngai to na sa Bjp ka ron lu don hian helai hi acha sia ko khan rin dan kan sa khuwa na kan rin dan tu te lo soi nge nia tu te bin shil thin nge nia tu ten nge bin tu ti riat si lo hianin acha ani a challenging kan ni ka ti ni hoina hianin helai hi pal tlang thei abo kan riat thiam hun huna hianin na china kan soi development kan ti te poisa kan du te kan ram ta na kan o zo zo kha helai hi sa trong kan ti ve khang langi la holistic taka riru kan put thiama kan lo don som thiam chuan India ram sa ko zalen darama hian Christian te kan zalen ti zu kan hailo abaro chu sa khona hi kan la lu run da we o patia Mizoram a hian sa khona wanga in do na heng tu na ko he om meka kan sia bun sang sang kha ka ra khanin tun Bjp sarkar chu boi ve mi lo kha gin do na in ti boina ramri in ti boina sa kho wanga in ka pun na khan chunga ya chuanin a economy a ngai to de India chuan country meka hei tun ha ya khatile chen congress amo a party sang ina India ram kum som sari do na chuai lu kum som pani chung hian India ram economy tun wai cover wai ka ra pro hianin palina bin lang kai so kum sang ti som li pasaria pe chuanin developed country ala target zui bokani henga wa hianin Bjp khania soi tura tam me hun kala reile tu bang ti ka hawa chuan ai tu la hian kong pui te po kan veya ke ti pon kong pui kan veya kan kong pui chiat san te po kan thia aril tak pon kan thia ma ro soi ve kha aril ri lawa hun po om ri lawa chu wang chuan voina hianin Bjp Mizoram in resident thar andeya Dr. ke be chua ani hi ka hriat chian ve thokhat ania ama hian be sei na sa tak le rin na lian tak kanaya chuan Bjp Mizoram voindia helaya lo la hum tang tu voini khenga office lo la kaya helaya lo thok tu te zong zong po i nangmani te ne na thok khawa helaya primary member Lawmluh hi achula ka ti ve thei ka thiam na khang zong te po i kai huama i arem chan na pia la mi pung tang kai ve tu ri wen ni han primary member tu rin karin be ni kalome